Manipura helpol pakhat Socialist Revolutionary Party Kanglei Pak chuan August ni sompanga Independence Day lomna nei tur chu boycott antum tholeni khan tu chua siamin sorry pa chuan August ni sompanga hian official te anchet chua thelo nan jingdar li atanga tlaidar li chungin mi puive wak tur andang don tian tar langani kumdangan lo ti thin danin Manipur Sarkara Directorate of Public Relations in Independence Day lomna function a chanchin thar la khom tu te somna ati chu anua boycott ani tur thu hian puangani mase service poimo medical tuisem kang thel sa khuale wantlang function le press meet te chu an dang don lo tian soi soripa helpol hi October ni khat sang ni som ni le pakhata an indina kanglei pak Manipur tiamin Western Southeast Asia huam chunga ti duda na tuar tu te chan chuan na thok tuwa anin puangani Mizo Zirlai Pol General Headquarter chuan Manipur tol chung boina wanga zofa nuna chan ta te sherengnan August ni som ninga ni zandaria thian aizol vanapa hola namtana nuna chan te sun na le inpum khana in kho man buat saidon Manipur tol chung boina wanga zofa te le meite in do na chuan August ni som sang ni som ni le bathum ninga ni hian ni zana athleng dona Manipur tol chung boina hian ziom lam apan thelo mai ni lovim zual lam alapan zelani Mizo Zirlai Pol General Headquarter chuan Manipur tol chung boina wanga zofa nuna chanta sherengnan August ni som sang ni som ni le bathum zandaria thian aizol vanapa hola namtana nuna chante sun na le inpum khana in kho man buat saidon ani Mizo Zirlai Pol General Headquarters chuan Manipur State chunga kanu naw te torna hi a hrenga antan ti thian ni piang ati zel thina ala ti zel don bokani MZP chuan August ni som sang ni som ni le bathum zandaria thian aizol vanapa hola namtana nunna chante sunna le inpum khana in khom abot saidona sunna le inpum khana in khom hi LPS te na le zonet bobela live telikha sa pek chuaniang namtana nuna chante sunna le inpum khana in khoma hian MZP chuan zofa khovel hun sangsanga umte rontel turina soma a hmuna ron kal thelo tan maniom hmuna min lo chim sak vek turin kanin nge nani antiani nimin ni lai ni August ni kwa sang ni som ni le bathum khan Punjab State puma Manipur chunga boine chuak le tharum thona thleng du lo lan tian le Central Sarkar in remna zonga ma anlak du lo lan tirna tan ben buat sai ania Heben buat sai tu hi nam noi nung dalit tele Christian te anni Manipur State ta boine chuak le nam tlem jok te chunga torna thleng du lo te chuan Paul thar tun hai hian din ania Manipur in saf ti chu he Paul mingani nimina ben po hi he Paul hoi hot hi ani ben hi jingdar ria tanga tlaidar nga thlenga nianga ben hian Punjab puma nun phung pa ngai ati khai lak lea district zong in an thlop thale ti the Hindustan Times chuan dar som hu khan azia kani lungoi lo nalan tira ben an hoi hot chan hi Manipur State chunga boina chuak tun thlenga Central Sarkar in thoidam le ti ne pa ziaum tur zonga ma lakna ani lo wangani Doba district a chuan nam hlom lian te chuan ben an thlop thu hian puanga Pathinda Moga Faridkot Ferozpur district a te po ben an zom thaleti soibokani political party sang te point hei hian thlop thuan soiboka heting ne wang hian Punjab pumpui chu angong leang khopui sang ko thler lunlaya lungoi lo lan tirna punkhom le kongzo tur a ti ania wangin kongpui then khat po dan cha aniang sumdon na hun le dor po khar ani bokani Jalandhar khopuya chuan Market Association te chuan dor kai te le bazar hmuna sumdong te chu in kharvek turin thuan chuani Sarkar thu nei tu lampoin sikul le zirna in chol atan an puang to bok Roman Catholic Koshan Diocese of Jalandhar chuan ban an thlop tho hian puang boka Apostolic Administrator Bishop Agnilo Gracias chuan an thlop thu hetiang hian soi Manipur chunga boina hi tun thleng hian ziom lam apan theilova hemia wang hian helungoi lo lan tirna ben hi kan thlop ani asoi zeldan chuan Zirlai te himna turin Punjab chunga missionary school zong te chu in kharvek turin angena hemia wang hian ni lai ni hi school cholatan apuang hal bokani
Manipur tual chung buaina bulhi meitei ten din mun chanvo duam na political demand scheduled tribe status hill areas chung tlang mi te lualai forest conservation ek sang khan zakwa somriat manga forest reserve tana state sarkarin apuan wangani meitei hindu le christian in beina anilova sakwa in huat na tur zonga thu vei virin omsia anei thuilo mai the state chanom mizoram le khovela zo na thlak ten thubul bal tranfung dik manga Manipur state chunga kukil zo na thlak te thlawang hau thiama poimo helai bor hi kan soitum chuani kumsang ni som pasari Manipur state assembly election malam dai khan law and order dan le thu pe ken ko na atla chetoa hel houten road block kongdan an siam charchara election campaign ne ya PM Narendra Modi ral muanna thlen thelo hroi tu chu Manipur en kol tu tlak ani lo an tia sarkar lai me Congress party CM Okram Ibobi sing kai hroi kha Manipur mi puite zalen na le ral muanna abe theilawani BJP ten sarkar nan chanchuan hel hoten kong andang ping charchara lai po atlang thei nga lang Manipur state chunga law and order ken kona good government sarkar thakal puyani yang heng te hi atiam bokani nongthongwam Biren Singh ro pui takin March ni som panga sang ni som pasari khan Manipur siamatan lak luania hel hoten national highway kong pui andan pin depo chu an sut ngal tarum ruma hel ho central sarkar BJP state sarkar chu samin phiar zom Henning Glove CM and Biren Singh sarkar chu sarkar kalphung thar the champion of chance tia voin kumsang ni som pariat khan vice president of India Venkaya Naidu an Vigyan Baba New Delhi aro pui takin award ahlan khania kumkhat or CM engwanga champion of change phua chom lutuk award kha hlan tlat nge niang le anwa changche in anwa over tak em ti chuan kumsang ni som ni le pani assembly election a CM Biren Singh bok CM le in central sarkar tlak lumna ram hnuai hel ho ne na in zom tlat Manipur state police chakna machuanin Intipro meitei nationalist takinaron chea Manipur state BJP sarkar ama en Biren Singh le central sarkar ti hian khovel puma mol phona vor top an ma chon ta ni me ni thum peaceful tribal solidarity march nei ania he thil ti hi media le supreme court point boina bul in tran na ani ti an soilang SC hian Manipur high court in meitei te ta na scheduled tribe ni na pe konga state sarkarin ngai tua malatura judgment asiam bo dik ati lo tua soilang toa me nilia drangin meitei ten tharum tho in boina achuak tana khovel be seilo tribal me chia te pong sual le saruang yel ngana ho chunga kongzo pui anni tribal me chia za chuang in pong sual to kanga soyani bok internet network po ti to vekania boina so sang zela Union Home Minister Amit Shah hian nisom ni le pasari chung aboi to nuwa Manipur hi atloa omzia anei thuilo hle Prime Minister Modi an Manipur boina chungchang appeal statement pakhat ma achak chuak lawa ramchung le pon boina athlenin PM masaten appeal statement siamin Parliament House a sumato statement antea member ti zo na thlengin an sang thinani India Parliament monsoon season July ni som ni atanga August ni som pakhat sang ni som ni le bathum chung ko nia mi puin Manipur boina thua chason kan ngak lani July ni som paria janlai tangin social media tribal me japani sarwaka kongzo pui video clip adar chana Supreme Court point he video clip lang hi khovel mishing te be sei lawani khovel mi pui te ti thinrim tu ani ati thlot sa khoin be na hi Christian versus Hindu ni lovin India ram mi pui ro rel na sang bel parliament le judiciary ro rel na sang bel Supreme Court chunga lak luwa thil tiswal tu man chua shrem na pek nge misual kut tuar tu te ral na peka liam tuar le chian na tok tu te zang na dom na manga thoi da mat an tul ti alanga thlamuan na le ral muan na thleng thoi mol ro se July ni som ni sang ni som ni le bathum parliament Rajya Sabha le Lok Sabha chison tanania opposition ten Manipur boina soi chuange yan phut ngal proceeding and business rule 267 noya business dangte da boveka full fledged discussion adjournment motion Prime Minister nge in sumato statement be masa atopa member te ngai dan vote lak theina rule 267 an phut
BJP le NDA ruling lamin Rule 176 noya soiho discussion kan remti PM nilo Home Minister in statement apeyang Rule 267 a soiho na atulo ti in an tangtlat thungani Rule 176 sot duration discussion darkar nile chanve chunga soiho na hun khungzo ngai vote lak bo ngai lo soiho na naran tila Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar ro chuan darkar nile chanve chung discussion ti hi diklo PM Rajya Sabha chunga lokala statement pek chungchang hi chairman thunei na nilovin ama PM thunei na ni atiani Parliament monsoon season July ni som ni atanga August ni som pakhat season tour in car ni som ni le pathum chungin thutkhom ni som pasari ani August ni sang ni som ni le pathum thlenga ni som working season day thutkhom towa Lok Sabha Rorel Thelova ti top zel alania Rajya Sabha chu opposition lamin house an chua sanani Lok Sabha member ten danang thlapa PM le sarkar chunga no confidence no trust vote an pullu theangin Gaurav Gogoi MP in July ni som ni le pariat khan speaker Om Birla nena no confidence motion apuluta motion hi ni thum chunga gas ni riat atanga ni som hian debate ngai nom le vote la kaniang Prime Minister Modi hian session tran ni July ni som ni khan Parliament compound Manipur buaina hi media ho ma reilo te asoya MP te zona le channa om theina Parliament chunga Manipur buaina thlena tanga ni za dona asoi nge ngai don tani motion vote lak chungchanga sarkar lai BJP in vote zathum somnga le pakwa bor lai nei don in alanga opposition lamin vote zale bathum bor nei don in alang bok damlo le vote thak du lo anom bokang aomjia poimo tur chu opposition lamin Manipur sarkar central sarkar andem na le anpu na point ruling lam in soithiam na point te ani legislature executive sarkar ro rel na fel chuan judiciary court in ro rel na kalmang thule hla ro rel na kalpuyangai nimin pia khan Supreme Court of India cha CJI chuan Justice JB Pardiwala Justice Manoj Mishra te kai shwena hnoya Manipur boina hian ngai tu atwa top court in Manipur sarkar aswena kam chuak Manipur law and order in omzia nei lo nu chui lama state police in omzia nei lo me ni le thil thleng enga tinge me ni som pakwa FIR om tran chau Manipur police khoya ngei nom FIR sang rung le zanga chuanglu ta mishing pasari chau nga tinge in laman thei hetiang zat FIR hi eng tika nge investigation ti zo thei aniang Manipur sarkar le police te administration afel chiangbal court hearing chun zom August ni saria Rajiv Singh DGP of Manipur ainlan ngei turani me japani ta hi mi pui so sang ne na engtin nge pe kan ni tuna chuan relief compensation rehabilitation investigation adik to kemti kan clear photanga atul chuan high court judge loni to kai shwena hnoya committee zau tak din ani ang ti te ani Rajiv Singh IPSC Tripura Khader boina chua to nuwa CM Biren Singh sarkarin DGP Pidongel pai chuaka June ni khalsang ni som ni le pathuma DGP of Manipur ani tir rum khania top cop Rajiv Singh tan top court machon hi ahu phurom ngotang zona anzo dim doi don silova hetiang te noi hi Manipur boina ani awangin engma chanchin ria chian thei alom lova aborwa kalmek zel hi kan thir zel phot mai aniang chu Greater Mizoram MNF in kumsang khazakwa somrukle paruka India laka indana mania ro in rail antumna chu a hlo chama ma se namro pui taka din kho chua tumna chu zo fa te thin lunga athi theilova azwal zelani kumsang ni som ni le bathum me ni thuma Manipura zo fa ten harsna lian pui mai anto nu loka Greater Mizoram ti ziak chu Manipura zo fa te chuan karlova antar chuang hala hei hian zo fa te ril ruput mang ati chiang le ani kumsang khazakwa somrial le pasari dai to khan Myanmar atangin kiau luaya chuan zo fa tlang sang omte in pum khanna thu aron tlanga puya zui tu thanem tak nein CIA Chin Independent Army mingin UNOA memorandum an submita zoro point zo fa te tlang sang omte chu namro pui taka kan din kho chua thei nan tun thlengin thei top tak meu chuain UNOA
kwa shewin ma an lame kani CIPC Chinlung Israel People Convention point UNO ma chuanin zofa te din ko chuana turin ma an la a chuti lai chuan thuthung fa inti te point kong sang sangin ma an lamek bokani India rama zofa te Bangladesh a zofa le Myanmar rama zofa te kan zawaya ro rela pakhat hnuaya kanin sui kho hmuna chuan zofa te chu namro pui tak kan la ni nge yang tun haya India sarkarin look east policy kalpuya kong tha le thlona tum hun nen lam a boi pui tak hnuwa chuan zoram khowar hun lo thleng mai tura nga in thuthung fa in ti te chuan boruak chi sang sang an chiam me kani tuna chuan central sarkar chuan thlir mai lovin na satakin ma an lata a at east policy an ti ta hialani central sarkarin chaktaka ma alak meu chuan thuthung fa ten kum tam tak chung tlumte thlir taka an lo thlir akiap longchol na po man tran ani ta der mai Chittagong Hill Track longchol na an soi fo po chu ataka thleng mai tura ngai thei ani ta hialani Bangladesh Myanmar le Manipur zofa ti chuan harsana na men lawan to ka hei hian zofa tlang sang sanga te chu nasa takin rilru le thinlung lama min tupum khat me kani Greater Mizoram hi ram sang sanga zofa te kanin pum khat na le zai khata kan luan na lam lian ania amairo chu kum tam tak British sarkarin min tender awanga tong le culture lam thlengpoa kaninan to lo awangin rilru le thinlunga zofa te in pum khat na chu man mo thlak ti hle mai la tuna ri chuan ti puithin mai thei alani ri lo chuba ka international boundary in mindai dan awangin kongol samani lo indai dan na bang su chim ngai panioma thinlung lama indai dan na le ramria indai dan na hiani rilru lama indai dan na bang chu na satakina chimme ka thinlung lama in pum khat na chu lo thleng mai turanga chuang tua thei ani ta hialani international politics chevel kan thlir chuan tuna tanga rei vaklawa hian India sarkar chuan zofa te dai dang tu international boundary chu asu chim mai te po arin thei tarum rum mai chuti huna chuan zofa te chu namro pui tak kan la ni ngei don ani zoram pol chua kho chuan kumsang ni som ni le pathum MLA general election atanga kumsang ni som thum chungin zoram thar chu lo thleng rup mai don ni nan suang tua anni ho chuan zoram thar Zion Fanu lal namasa Jerusalem thar zoram khowar le pathian lalram antibera zofa te kanzalena namhlom khatanga ro pui taka din kho chuana ani an ringa China sarkar zara lo thleng turangin an zel din berani chuba ka he hun hi UNO zara mu beise anombok judaho babulon sala anta na tanga kum som sari hnuwa lalkura manga chan chu an niangin India sala kum som sari kantang chu lalkura panina China in min chan chuak don ni in thuthung mi te chuan an ngai kum som sari an thu chua dan ainan lo wangin tun malama ram thara lu tum ho chu an hlo chama van lal lian chuan India sala kantan kum chu Assam sarkara Mizoram beta kum sang khajakwa somma le pali ni nangaya ti chuan chuta tanga kum som sari na kum sang ni som ni le palia ram thara kan lu aring Gabriela inti in van sang liana mission veng sau nena asoidan chuan kum sang ni som ni le paruka ram thara kan lu don H rang zama pathian ko shan Ephraim tlang ram le Dr. B Ming Than Zawa CRC chuan ram thara kan lu hun tura an ngai chu kum sang ni som thum velani engineer edenale mimi tilal ma chuani te chuan kum sang ni som ni pathum MLA general election a hian ram thara kan lu tur thuan soya edena chuan taksa ti danglam na changa churam chu lu tur ni na soyani ti chuan heng ho ngai danang hi chuan tuna changa reilo te a ram thara kan lut mai to don ani thuthung fa te le mi tam takin tlum te thlir takan thlir ram thar lo thleng tur hi ahun an chu chua le zo fa te independent nation anga kan din kho chua dan tur an suang tu na chu atakin lo thleng lo poni tang se Greater Mizoram ero hi chu alo la thleng ngei na rinom chuti huna chuan zo fa te chu namro pui tak kan la ni nge yang chu hun chu UNO le China zara lo thlen an be se thup lain ke chuan India changna manga ram thara kan lu ka be se India ram zau tura kongom chun chu Mizoram zau hiani ram dang runa an ram chu sak zonga mala kangai lo zofa ram sang sanga pum khata kanoma Greater Mizoram ti puitlin ani huna chuan
India rampo azau pha sot do nani Greater Mizoram hi zo fa te tan le India ram tan ti puithlin hun awang ha lelom tak em Manipur tana tong trai July ni kwa sang ni som ni le pathuma hian North East India Christian Council chuan a member ko san zongjong te chuan tana hun rem chang bera Manipur buaina alore theina na tong trai hona nei turin a hriat tira in hriat ton na po omlok mi alovin Mizoram ko san shwai tu committee chuan heminia tong trai turin Mizoram ko san te hena ngen na alo siam ve boka tong trai thu pui inang ania wangin ti kom ngal zel mai arem chang leya kan mamo ber engkim ti thei pathian au mai ani ti kan chiang tlanga ahun po chunglam rem ruat ani ngei arinomani Manipur buaina hi aveyom ta hleya aveidan kan thiam lo zo kemo ti hial thei ani buai sim hi apoya namle nam in hir ngho hi aduam lo hleya heti taka rei adaita hi aom lova an tumbi kemo ti mai tura sa khomun tam tak za mi lova suasam ani thin hian he buaina that lo zia tharau le taksa thil ani kopzia alang chiang ani namle namin kara buaina ramin chu na ani lain sakho zalen na palzut na atel ani ti hai thei ni in alang lowani Christian te tan phei chuan mei te zinga ko ran ati chuan op dan tur le chanchin thashilin atuar dan tur hi sia thiam har khop ni na lang thei kan tharang mitin chu mu phak nge adu mani NEICC chuan tong trai thu pui tur a chop chua zinga pathian na thomak tak aron lan theinan rilru le taksa hliam na taka tur te tan ko san pol sang ten ring tu anga anti tur le ni tur tak an mu thiam theinan le an hlen theinan sakho zalen na hum hi mani theinan le ram shwai tu ten chakna le fin na an neya heng hun har sa thlu na dik an siam thiam zel theinan ti te ani heng hun har sa hian Manipurama Christian te zinga har na dik tak sor chuak sela aduam ngot mai July ni thum sang ni som ni le bathum Manipur buaina achu ania tanga thani na chia khan NEICC chuan India ram Prime Minister ne na lekha thelutin Manipur buaina are thuai theina na inrol thuk le zwal turina nge na thani nuwa buaina aso sang zel nia langchu poyatia state road rail na le central sarkar tan po thilza thlak atlin hial thuan thlenani leilen na chihrang are theina le mi puite thlamuanga anom theina na sipai tam le zual tirlu turle sa khom hun te chu abik taka hum him turina nge nani heba ka hian in hir nghotin kara remna engi motak athlen phot apoi mom hasa ti soin politics le khotlang din huna tanga soi fel thei te phei chu ti thuai turina norani lo theilowa ma ni tho na mun tlan san ngai te kutur hlawa wanga ma ni in le lo chua san te din mun thira an ni ngai an ni thuai theina na tan lana satur le Manipur phai mi le tlang mi in kara in rin ton na om thuai theina na mala thuai turin angen ngoi ani Manipura thil thleng rap thlak tak mai hi India ram hun sanga tanga ve an tam hleya abik takin Kerala Christian te khuan an ron shefu bi kemo ti theani mani deu khan Manipurama ron kalchil ngata thli thlai ko san shwai tu engemo za tanuma boina huna engemo chen an cham chilani July ni kwa po hian Kerala Council of Charge hoi hotin ko san ho te chu manin khom na huna tanga khulaya chuak hialin he in hir ngho na andu lo zien tirin kong an zoanga pathian le sarkar anaw donani mun la zo ka mi te hian ke ni ho ai ma hian an ngai serious ani ome tun lai huna he taka India ram mi ve kara civil war ang mai in beina nun rong tak om le hetiang zabia kin hale ti chiat ani hian anril ru akhei ni berina lang ani mani lok po khan sab ramatanga pastor nge mozat local tumte po visa nol sakan ni thu social media lama aron thang to ani kha Manipur lama hian khovel ahoi ve thokhat latani zakopa bunga changruka chuan mi fel tong trai na chuan thil na satak ati thin ti min sila tong trai hi thil dang kan hlo cham vek nuwa ti tu ni lovin kan che chua ma che chua chung le che chua nuwa kan ni phung tur ani zoka tong trai na chuan Christian nun be se na le thil ti afan chuak vekani tong ka cham mai hi chuan tong trai na din mun dik taka phok chuak lova tong trai na chu pathian lama thinlung luang chuak ani sia chu chuan nun zong a hol tlang lo thei lo ani
trong trai na dik tak chu pathian lama nun au chuak ani zok ma oma sin tuna Manipur buaina duam lo tak hi kan ve ava poimo em enge kan ti thei ti po kan in zo theu angai ani he thil thleng hian engtiang takin nge Mizoram le Nagaland te alanghong don ti hi chut mi te rilru lua tu ani meka India marchak pumpui min soi danglam hialangem India ramsa kho zalen na paljut konga hindut wa firfiak pol hi atiphur sa uzok ange India marchak hian hindut wa hlom zia hrechuakin ahuam chunga azung nen aphoro zok don kan thlir me kani hi aeng ti zong point puel keivoma zoram khovel khachu natakin asu shim tia chianga tharau lam atanga machon atu lain taksalam atanga machon po atul ti chiangin India marchak tribal Christian te zinga inen fiana poimo tak thlen ngei sela aduom hle ani